аппендис жөнүндө мен айтып берейин. Агер бирөө сурасадыр менден, хажа 70'e çıktım, akademikmen deyip, bürö surasa, хирургияны 100% bileysin mi dedim. Ben aytan bilmem dedim. Bilmem. Apendisiti bileysin mi? Bilmem. Elin arasında ben aytılıp yürüyor. Apendis abi olmayan, jönök öyle, jengil öyle, o öyle, neresi kendim. Jengil, bizge deli jengil. Ager apendisit öz orunda olsa, uaqtısında gelse, al organ kişi üçün de jengil, biz üçün de jengil. Ben kıyın bilbeyim degenim, bana şul kança min dege men apendis jasadım go. Ушунчалык кыйын, эң жеткен кыйын, сложный, момдай технический аткарыш үчүн диагноз коюшудагы всякие осложнения, самый страшный аппендицит. Сначала мен айтып кетейин, аппендицит. Бизче кыргызча сокру чеги деп коебуз да. Бұл соқыр шегі башынан айтылып қалды, мүмкін ошо ойын әлі қала берер. Соқыр шегі деген еміне. Соқыр шегі деген жаңғы жоғын шегінен башталышы. Башталыш. Ошо жоғын шегі башталғанда мындай туйық бүтетті, туйық бүтет. Ошо жерге жаңғы ички шегі келіп қойылады. Ошол туйық бүткөнден кичинекей бутакча, червообразный отросток деп коюп атпайбызбы? Червообразный, же болбосо кыргызча жөө жыланга окшош да. Дождевой червь деп жаңкы точно ошондой. Ошол кичинекей эле бутакча неме? Көлөмү 6-8 сантиметрге чейин. Кээде болот 1-2 сантиметр, кээде 20-30 сантиметр болот. Ар кандай да. Ну, орточо ушул 6-8 сантиметр болот да. Мунун адамга кылган пайдасы ушунга чейин белгисиз. Айтат, ошойлар мурунда айтып келатат, ошол кичинекей отросттан өзүнчө бир сок чыгат. Ал сок жоонун чегини кыймылдатканга аракет кылат. Андай десек, миңдеген аппендис удалить етіліп өтпайбы, червообразный отросток. Анда запор болуп калбайбы деп. Ошол мунун пайдасынан зыяны страшный да. Жоонун чеги ооруп калганда ошол тиги аппендис болуп калганда, аппендисит бул адамдын оң капталын, оң жамбашынан киндиктин ортосуна, оң иштин оң капталынын ылдый жагында нормально ошол жакта располагать этет. Кээде аппендис табыш кыйын, өйдө кетет, капталына кетет, башка жагына кетет, табыш өтө кыйын. Кээде ишин алып, саатта, 1 саатта издеп атып, раң табабыз да табыш кыйын. Бул аппендис элде айтылып атпайбы, бул жөнөкөй оор деп. Ошо жөнөкөй. Агер аппендицит болгондо, приступ болгондо страшный катуу эле оорутат, чыдатпай оорутат. Анан ошо ооругандан анан скорая помощь чакырат. Скорая помощь бул дежурный клиника неотложный хирургия алып келет. Мен ар дайым айтып жүрөм, өмүрүндө ооруп көрбөгөн киши. Пример десек бир 30-40-50 кишилерде ооруп көргөн эмес. Биринчи жолу катуу ооруп атат. Анан келгенде ушул базар башталат да, биз көрүп, острый аппендис дейбиз, сокуручу. Сразу операция предлагать этебиз. Вот бул жерден анан базар торговля башталат да. Мен биринчи ооруп атсам, өмүрүмдө ооруп көргөн эмес. Анан биринчи келсем эле, ти оор айтып атпайбы, анан баса калып соям дейсиң. Жок, сойдурбайм, болбойт. Жөн дарылагыла, эмкиге чейин деп. Ушинтип бир топ убакыт өткөзүп жүрөт. Кээде приступ болгондо тарап кетет. Дары куя коюп, же болбосо өзү тарап кетет.
кээде ушу кармайт, тарабайт да, тарабайт. Анан эми бизде могуреки туура эмес, көп жылдан мурун мен көп эле операция жасадым. Айрыкча кыргыздын интеллигенциянын арасында жайылып кеткен. Ичи ооруса эле дарысы 150 грамм арак, bir kaşık tuz, ошону аралаштырып тартып жиберчи. Көпчүлүгү эмал аппендицит болбосо башка ичегиси, колит, воспалитис ал жардам берет. Агар острый аппендицит болсо, арак эмес шайтан болсо жардам бербейт. Ошентип убактысын өткөзүп жиберип, анан тиги аппендицит чирий баштайт, перитонит болгондо анан келет, анан азапты көрөт да, анан бизде көрөбүз, ооруган адам да көрөт. Эми мен айтпайм, бул сокуру чегеле деп коелу. 1000 деген операция жасадым го. Бүт түрүн көрдүм го. Бүт түрүн. Жеңилин, анан ушунчалык айтпадым, страшно кыйын, табыш да кыйын, мындай келгенде диагноз коюш да кыйын. Анан кээде ушул кечигип келгендер болот да. Эми кечигип келгендер көпчүлүгү ушул биздин кыргыздардын арасында түшүнгөн эле билимдүү чоң кишилер. Ушу жата берет да. Бабыраке коронавирус деле эми үчүн бир топ өлүп кетти. Бизде ошол тоготпостук, байкабастык, ай пройдет деп убактысын өткөзүп жибергенден кийин анан алтын дары болсо алы келбейт. Эми бизде бабыраке хирургический оорулар болсо, бул илгертеден эле. Bizde krasный черта көптөн бери. Агар ушу неотложный хирургия, неотложный ооруларды bir sutка жасабай калса 5-6 киши сөз сүйлөт. Мына бараке аппендицитен эч эсимден калбай турган. Эми мындай случайлар көп эле болду. Известный, белгилүү народный артист, эл артист, союздун артисти Muratbek Rıskılov. Muratbek Rıskılov'tu tanımagan kırgız yok ele. Hem bir 20-30 yıl bolup ketti o kayıç bolğonna. Hem bol ançeyindele bilimiz yok, teatralny anamına bütken emez. Hem nastoящий tuvasa talant uşu kişi deledi. Mınday artist. Azırınça men bilmeyim, yok. Hem bol kişinin atkarganı, anan göbele gördüm. Canatanın tağdırın Atella, Karoller degenler de hem ukmuştu. Ukmuşar dedi. Oşonç Soyuz'un artisti oldu. Özü jönü koy, adam kaçlık ukmuştay sonun kişiyle. Men be mınday gezikende salamız jakşı, bir-birizge meni özü jakşı görçüler. Anan hem uşu kişi orup kalıp atpayı. Uşu kişi murun, andan 1 yıl, 2 yıl murun, kolun bir geçip alıp oşol iringdep, 1 ay uyuna varıp men perevez kısadım go, 1 ay. Kiçine geçiksem ele, ızvan et, ayman betem ne oldun da böyle. Anam bu jolu uşol apendismen oğruydu, sokru çekimenen 3 günü jatıp alat, 3 günü hiç kimde çıkırbaydı, doktor çıkırbaydı. Bay үйінен өз білген дарысын айтқан дарыларды içip ayalı герой, народный артист Күмүшалиев Укмушаевле кийин барынбаган айтып берди. Такыр болбой коюп, чыкырба. Скорый помощьта чыкыртпайт. Өтөт, тарап кетет, чыкырба. Бая жылуулап чай içip, жылуулап тамак içip, анан билген дарысын içip жата бериптир. 3 күндөн кийин түнкү saat 1'den keyin alıp kelip atpayı. 1'den alıp geldi, beni sırası çıkırıştı. Gelsem, içim görüp öyle şunçalık настроением bozuldu. İçi jönüne ınkayıp derdi, demel albaydı. Temperaturu, polis tamırının kakışı 140. Görüp jönüne şunday çoçup kettim. Mınday jakşılık aytып, oy muka, benim ne kılganыңыз dedi. Benim ne kılganыңыз? Em üçün mınça, oğurganı 3 gün boldu. Em üçün mınça 3 gün. Oy oşa oğurgan zaman sırada ayta koysanız, meni çıkıra koysanız göretelem go. Men sırası basa kalıp sizi soybaytelem go. Benim ne kılganыңыз? Ötközüp jergen turbayız.
Ay Mehmet ey. Baya kırgızçılık tarap ketedik murun dele orup kalçar Kayserim Jılılarım çay içen dersem tarap ketçil. Oşonun biri kodep jata verdim mi deydi. Anan şunu biraz tan kaldım, biraz oldum. Ayalı koşo sapravaya geliptir. Ayalı gözün çayıttı. Mana, Mehmet mana göz durat. 3 gün tırışıp bolboy jatıp al deydi. Ay çıkıralış Mehmet çıkırayınç. Çakırba. Tırış. Anan hem bugün ailesi getip mana. Ailesi getip gidip çıdamaya kalgından hani emi çıkır, emi alpar dep aytdı. Ay şunday настроение болды. Hem bizde kandayga ötüşüp ketse, agar мыслен ойлосоң 5% şansı olsa bunu жасайбыз. Öyle turgan kişilerдики bolsa деле, мындайды спас etken көп миңдеген. Ayla жоқ жасадым. Gördüm, operatsiyaga çeyin ele gördüm. Настроением bozulup ötüşüp ketkenin sırası gördüm. Operatsiya jatsam, tigi apendisit soqu jarılgan, çirip jarılıp ketken. İçi толтырып, полный перитонит деп koyabız. Bayakı büt bürüşüne воспалите. İçegisi köpkön, kıymıldabайды, paralizованный. Oy, aldım, apendisini alıp tazalap, içinin barın ayabay tişatline жууп, 2-3 yerine trubka koyup çıktım. Bırak, içimen oyladım şansı yok. Şansı yok. Anan şu ertesi bolgon bayşegi iştet peritenit anamlar bolgonlarının barın jasap şu yanında oturdum. Ertesi baya saznaniyası gelgende me estügüşte aytdı. Ay Mehmet jakşı gelattın ele. Bir jamanatты kılıp ketmey boldum dedi. Uşun aytdı. Koyunuz mu kemden aytıp atasız, jakşı bolup ketesizdi. Hem biz kanday состояние bolbosun, vrach kişi tok jakşılığını aytış kerekti. Ölgönöz yok aygasın, kayrat kıl, bari jakşı bolat. Hem vrach kişi yok olbay kaldı, sen de şu zaman öletdi. Oy, emi köbele kişi mınday köp переживать ettim go, köbele mındaydı gördüm. Birak bu kişinin uşunçalgı vacayet etçilem, anı için ataklı kişi. Könüge çoğunların barız vanditet, könüge gelişet. 5 gün uşul yanından çıkpay atır. Birak içegisi dardayıp işlemey koydu. İşlemeydi. Anan 4-cü günü gözü sargara başladı. Denesi sargara başladı. Baya kan tamır arkalı, baya infeksiya peçin, boruna gitti. Boru da vaspalit etti. O şonu menen peritonit tarabay koydu, içegisi vasalamat etmeye koydu. Anan sargara başladı, boruna da gitti. Anan 6-cı günü kaçıp alıp gitti. Kaçıp aldı. Ema переживать etkenimde aytdı. Çıkpay janımda oturdu. Ailem gitti. Anan o ertesi bunday çarçap ketip baratam, ketip anda jankı Lagvenenki көчөсүндө hazır kardiyologun poliklinikası turba, o şerde şahar boyunca bir ele monça o şerde var eledi. O şunda evre Mişa degen var, bak Ayşen gezi var, çaşımda aldırışım. Baya çarçap sapsayıp var o şerde. Çaşımda aldırayın diye otursam, canında bir avuç kebire yok işte vattır. Alıp atkanda canındaki avuç kebireyi tiki Mişa'dan sorup baya. Миша, ты слышал? Вот против шампан-комбината неотложной хирургии такого известного знаменитого человека зарезали, убили. Ой-бой. А ты bilmeydi de men bıraşığımı. Oşondan gözüm tunarıp başım aylanı bile jığılıp baratam. Sırada söyledi karama eşke çığa kaçtım. Eşke çıkıp baktık dayanıp turup kaldım. Çaşımdan yarımını alıp kalgan. Миша артыман шуркап, что случилось? Я еще не закончил. Я сейчас, иди dedim. Я немножко, сейчас. Деп, turdım biraz, jaman boldum.
Biraz es alıp turup ondan es alıp kaldım. Oşo aydan yarım çaçımda aldırıp oşo uyda gittim. Anda tığlı alışakta Türkçelek avtobazanın mağdayında. Pamfilov parkın aralap baratsam içim jönüne bir bıçak bana sayğanda. Şunday orudu. Otura kaldım. Aşerde gazbada kişini ortadım. Bolmadı. Eptep ailem getip bir tava oturup arang basıldı. Uyga arang jettim. Uyga jet taravadı. Skoro pomoş şıkırıvan, skoro pomoş özümüzün больницаға kalıp gelip jatkız. Anan darı koyup basılıp ketti. Basılıp ketti. Eğim oşonda oylayım ne bayağı katı perejivayet etip kaldım da şu Rıskulov'a. Oşonda janki içeginin kan tamirli spazm, nervini işlemedi. Spazm olğunda oşonda жөнөк как непроходимый, өтпей қалғанай орытады екен да. Ошону менен ушул Muratалы Рысқұловқа абдан көп бір топ нервімді жеп кетті. Жақшалай қапа болдым. Анан эми мындай чоң киши өлгөндө шаар моментально эле белгилүү болот. Аны кечигип келиптир, өзү өткөзүп жибериптир дегенди бирөө айтпайт. Аппендицитен өлүп. Ар дайым аппендицитен bizdi görürsет, boyaktan soyup öldürüptür. Basakalı bile soyup öldürüptür. Andaydı men koyunup bütken mukkam göbel. Anan şöyle göndeyin üyüne usuvalip, süyün bayıp, kulatıp, Şilen Politbüro'nda Sovetler Soyuzu'da barışkan eken, barganda şu birinci kuşum ben. Cankeyce Kumuşaliyev, ayalayıptır, girizemedilayıptır. Mambette günü yok taptır. Mambette yaman öyle bağlı günü yok. Özünde gününün var. 3 gün kaşaytıp kança isem de çakırbat aytpa diye oturup ölüöründe vardı. De o şu keyin oşonu ma Suyunbayev aytıp verdi. Kempir meni şu ömür boyu birinci kuş. Atak başka vakta bizden ölse şunda ölse. Soy öldürüptür, basakalı öldürüptür degen sözdü. Hani men muruntadan okçumun. Anan şunday bolat hem aldayki şölgönde momental nizbesine bolup kedet de. Andan keyin yarım yılda öttü o. Japarov degen bir profesör, üniversite profesör, salidniy kişiler. Mınday tanış salam var ele köptele bilçimez manda yaşmın. Uşunu da abışlı mınday çoğun kişiler organı saat 1'den keyin, tünkü saat 1'den gelet. 1'den alıp geliptir, dağı meni çıkırıp gelsem çıdap ayatıptır, kursağı dar deyip mamınday. Al dağı, 3-4 gün organ. Görsem al da ötüşüp ketken. Hani ötü jölüne mamınday gileygen. Ötüşüp birden kaylanıp ketip görüp barın diyanını koyup ayttım şunu emin şunu geçip oyda al dele bar ele kırgızçılık tarap keteti kodap görüngenlerini içe verip ailem gitkende geldim dedi. Ana ben görüp ötüşkönün görüp ayttım ötközüp jiberitsiz kişine sroçna operasiya jasaş kerekti. Desem kıngılda onda atpay, kıngılda atıp yok, jasatpayım, koyup turayılın ayımam. Ertenke çeyin koyup tur, dağdarlaydı. Dev aytıp atpay. Uş yerden 5 kişi ölüp kettile, 5 kişi. Oşal Rıskulov'up, doktorup, Kazakbayev, Anan Akılbek degenler jalan apendisini ölgön. Barlığı şu ötközüp jiberiп ölgöndü. Al известный kişiler şahar batele bilet. Anın biledegen. Oşonu aytıp atpay. Anan en mındayda хирургтарга men aytam da. Özüm точно işensen, точно диагноз koysan, решительность надо. Кейде грубость хирургтарга тоже керек. Men aytım жақсы dedim. Kala ver. Bir yerden 5 kişi ölgöndü, dağı жақсы biledi ekensin, 6-cı kılıp özüңdü жазıp koy dedim.
Kettim ben. Bakırdı, kete görme, kete görme. Emne bazara geldim dedi. Aytım ben üniversitede leks okuğunda monday oku, tingday oku dedi, men senin işine geliştim. Hem işimi biz yerde aylangan жүрөбүz. Eme bazara gelip targabay dedim. Desem aylanayın kete görme. Anan iğne duan tetvanı makulu tüm boyunca hoşuma tabi operasyon yaptım. Çirip ketken eken, ayıp ketti. Giyin o kaytışıp oldu giyin Karaganda. De geciken sayın rahmat etti oldu. Bunday жаңылыштар anamına bulut. Oşun için Бабрека апенис деген самое страшное орда. Ору. Дагы же Догдуруп деген эми ал дагы известный киши экен. Bir çeti yazışı, bir çeti sıkadaş деген çoğun kişi ekendi. Menen tanımaydı kem, alında tün içinde alıp gelset, jasatpaydı. Anani erten men çıkırıp gelişti. Görsem ötüşüp ketken. Срочно дагы болбайт, балам келсин. Балаңыз кем? Баякы министр народное образование Абдулда Канеметов деген. Ушундай тың жигит эле. Ал Канеметтин эжеси доктуруптун аялы экенди. Ана ошол киши тарбиялап ошол киши өскөнгө мен ошо балам келмейинчи. Анан ал Абдулданы таап түшкө жагын таап келди. Көргөнөн ал эми түшүнгөн эме, мен айттым аны, мен мындай тең түшөлек. Мен айттым өткөзүп жиберген кыйын вопрос. Большой десем, эми ал түшүндө өзүң бил маке деди, өзүң бил деп. Анан сразу макул аныкыда ош чирип өтүшүп кеткен. Алды өлдү. Эми ал ушундай кишилер бизге чоң эле асатка калтырат. Мен айтып атпайм, Ырыскулов жөнүндө ушунчалык переживать эттим. Kalganı. Emi özünde günü olsa, anda perejivaydı. Em teki oğrunun günüsü olsa, anda seravno. El arasında söz şu. Bizde jamanatты kılattı. Emi aylacak uşanın barına gönöt ekensin de. Tuşun için bu ki bizde en jaman jeri şul oğru menen vraç şu oğrugan kişi düşünbesi kılıptı. Bu targavayt etip turup alatdı. Targavayt. Ana men 100% aytıp atpayım. 100% uverini. Agar uaqsında gelse, asal jenin bol elekte olsa, al 100% aygat. Biz için al jeni en baya gongoniş. Gongoniş biz için просто баягы обычный нормальный сезип калабызды. Ana момундай өтүшүп кеткен. Uşu kruglый sutка жанында отырасың, болбогон, табылбаган дарынын барын бересиң, айла жок. Кээде эчтеке кыла албайт. Эчтеке кыла албайт, ошо кетип калат. Ошол Ырыскулов күнү бүгүнкү чейин менин эсимен калбайт, этпейт. Эми мындай укмуштай таланттуу киши эле. Таланттуу киши эле. Айла жок, эми кийин ошо айтып атпайм, тааныбаган лейбирей билет такого известного человека зарезали, убили. Ошондой сөздөр католе дейт десет. Эми анын барына угуп, көрүп, көнүп бүттүк. Ошон үчүн мен айтып атпайм, ушундай катоорлар, мындайлар эми көпчүлүк айыгат. Ошо 5-6 күн жанынан чыкпай, ушунчалык переживать этип, анан ошол айыгып кетсе, баягы 5-6 күн переживать экенин 1 мүнөттө синимайт этет. Жыргап, өзүң настроениең алып басып кетесиң, да бир кишинин өмүрүн сактап калдым деп. Ошол